The JSU Bataw unit was formed on the 2nd of January 2021, in which the new members took oath in the presence of the President Clearat Circle, Livingston Sama, General Secretary Teiborlang R. Suchen, Vice President Ablang Lamare, along with the village elders, Village Secretary, President of VDP Bataw, President Bataw Unit, member of the FKJGP Dehok Sumer, CEO of the Northeast Sports Foundation, Ajoyman San Lingdok, President of SBYWA Neo Biam, and other members of the JSU Clearyat Circle. The short program was chaired by Skemman Napasam. ki prasham ki khan biro yang national ki wo yechim benda wo sia sidni ko bitawan ka sinjam to pi ba opsia pi ne benda yo chitri ki ga jetru khas kya na berdi yang pi isu kelam ni por dan pi ikra khote bagi ni ke tengen in format in format suatu basically yang orang suatu bi ka hulu mulai to ka ai ni yung be yang ini dikhar ni yung ini. Kalau yang langsipun kita AFB, kami juga unit di sektor. Cocok orang bihumi, angju MF kemensin, wondra di dekat division, dekat divide berapi, dekat kur, dekat jaj bro, kami juga dekat ni yang dekat balang pot semua pot tahu. Juga Shillong, dekat buram, kami juga tidak bro, elang kemensin tu elang, engkau pot isi balang kita beri kami semua nasihat kau itu orang ini. Lele orang ini dah lele tegak lele tentang tu iuhan Shillong mana kopi ke yang ki kejimut pekat yang ki tu wanita development lele betang buah Shillong berapa cong ini lele itu macam itu dulu nampak juga ini nak orang rumi ini surat kiu pakai orang ini surat tu yang